Bunge wegembe South John Paul Mwirigi ugite kinya koti ya banga gucokia kawira gitine bateta Munyoro ja Meru. John Paul ugite Gachagua gutikie na kiogia kwa Meru na gugatwika atongiria bakabanga gweta kiri Gachagua bagatonya Meru ntakene kinyankuruki. John Paul nongerete na kugatongiria bonthe Meru ibabati gwika siasa cha 2027 gatere kenda kuonukia county. Je Boniface Mungera nwe na report je. Togo tirimananwe mubunge John Paul Mwirigi akurukite te shughuli nechiawe tomurungikana tomoria ethro kweno maburio mushemano tariki 16 jukudro joitonyana na mpumisha tariki 10 cia koti na ethro ni oma mpumikare kumuraba kwenda bakethro bagita wa Munyoro na tucokeria twirojo inya kwa twikadia ta kukomba kwitha kwikarika ote mutongorio wirende kumba kwitha tukiuma ki this government umba kwitha tuita ki the former Deputy President. Nonto the former Deputy President otebi otoa for the 2 years ira around bakwithire ngwene otebi miru yomba kwithire ki benefit avyo ote any project yomba kwithire ki benefit niyo so that you nya together tuita nao twethe twantu bakuthekwa so meaning that how to focus yetu ni ata miru ikomba kwithire ki benefit na miru itomba kwithire ki benefit no ndo ba kuliunga kato kuliunga nture ita wa Munyoro tutomba kwitha tuita that side but Meru no monga tombe kwitha tuimechwira nafasi ndene ya this government na tombe kwitha tukiaria na ata Meru ikaomba kwitha ki benefit. Mubunge John Paul arenderea akomushema jo tariki 16 jurajo irigeri kuzoita mukondo jo moro jo itinambere ne konteje Meru jo no batu bubonene mono no twatongire bonde barubugite bageta ibaikite byone kibebya kondite bye siasa na bwa konte Meru nyo embere na ke muchemano yorora tumbete kwithira ka muchemano yorora former governor kireito murunge ombete kwithira ke announce mumbe kwithira nkiwa te muchemano yokwa ya neite ka muchemano yokwa riria membi utongori bo Meru bura buketha buri lakini ni muchemano yokwa riria weti nambere bo Meru na ata Meru ebati kwithira ki benefit irol leri ku Meru kumba kwithira e play non tori mono tukiro kwa tueka Meru irio yuekario na inya manto maingi akomba kwitha yetu kiluka bono bubwa kenda bwa kumikire John Paul muchemano tariki 16 tikumanisha iyo mwisho bandu kuketha kwina consultative meetings ingi na the leaders reporter Antoshero TV kumaje kingine ngine kineke mushoni Nairobi mbita Boniface Mungera.